Marete ko harireirie kirerebe hwaini. They said tupe pesa. Ama tupe pesa ama tukufinye. As when in a lightning speed. They just took all what we had. Serikali, ulinzi hapa Nakuru imekuwa chini sana. Watusaidie kabisa. Maafitha a borithi gutharikira imamo cia ekinae Naikuru. Viongozi wa kaunti hii waheshimiane na kila mtu afanye kazi yake. Mimi ndio mama kaunti, nitafanya kazi ya kaunti. Mama Simba hapa. Sisi zote mmetuchagua. Uteti wa Kiambu guthamaka icirĩinĩ rĩa President Ruiru. Tunasema safari hii Ruto utaibia wa Kenya kura yao. Na ile ODM Bonoko, ile ya Wanga na Oburu na Juneti na Kasongo wasipate kiti hata moja katika jiji la Nairobi. Mungithanĩro kwiranĩra gũthiĩ na mbere kũruta wĩra hamwe. Huyu ni wetu na nobody can tunya us. Nobody can. Hii kiti ni yetu na nobody can. Jameni, munatukera. Mheshimiwa Umburu unatukera. Sisi sio watu ya kushindwa, sisi ni watu ya kushinda, my friend. Na tunajua wakati wa kuongea na wakati wa kukimya. Na athiriti ya Kindiki kwĩhĩta matikureka gĩturwa gĩake kĩoyo nĩ ũngĩ. Kadashia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni gwitikira gutwihokera mathaa maku muthenya wa umutheri tariki 22 mweri wa keri mwaka wa 2026 disikiria kunyita ugeni thini wa mutamburuko wa mohoro makithebe mathemwe maria andikito a mohoro matida magikumatheria nigiguthomera ritwa riakwa ni wa Karura Wanyutu na kimuteithiriria na njira ya shiko ni Liz Wangari. Na tukiambiriria ni ati muingi na makiria ahuri biashara mucini wa Naikuru ni shakaite kumana na hagoku wa ugitiri urio thiete na mbere na kwihirira ciiko cia muingi cia gutharikirwo na tuhiu igithi na mbere ndeto iria itigite aikari magikaira thirikari utuko wa gukia umuthi mbuto ya maafitha a borithi iraire ikihatana na batoni ya Nyanake itura-ini ria London kuria ni kukimamo kinene kia Nyanake ici aikari makienda mirurungano ya mahinda kwa mahinda ya borithi kugacirithio. Robert Wamaina mudigito wa Naikuru niwe tuhaririirie ici. Matura-ini ma Hilton na soko mjinga mwana wa London gicigo-ini buge kia Naikuru ya ithwiro guku mucine wa Naikuru ni kuo gaturo kanene na itumiro ria batoni ya ekinae. These young people, they just came to where we were in the Naka, and then they said tupe pesa. Ama tupe pesa ama tukufinye. As when in a lightning speed. They just took all what we had. They took phones, they were armed with knives, and they were a group of 3. You can never move freely. Like me now, they took my phone. I don't have anything to use currently. I reported the matter to the police, and I was given an OB number. The police have arrested one person, and they are looking for others. So the mother is already reported in the OB. Magare Gekenyi ni murigitani munene guku mucine wa Naikuru akiuga thengia na gutharikirwo akoretwo ari muharine wa mbere gutangikira arwaru marabatara utungata wa thieta kuria kwa ihinda ria kiumia kimwe ni atangikiire andu atatu maguraritio na ekinae na tharikira cia tuhiu. As a surgeon, I've operated around 3-4 patients who have been knifed. They walidungwa kisu, matumbo ikatoka nje. I was supposed to intervene. I took them to theater and I stabilized them. In fact, currently as we talk, we have like from that area I've seen around 3-4 cases
of patients whom have been brought to the hospital who have been injured through the use of a knife. Normally these boys, they just move in a group. Mushine kwa Rose Muthoni jamanitie nake na mbica ya rugano rwa mathiko ma mutigaire Martin Muthomi Thogo, mwanake uria watharikirwo tariki 21 mweri muhituku wa Januari na akiuragwo ni batoni ino ya ekinae. Aliuliwa akitoka huko kazini, ilikuwa usiku, na sasa tukaripoti police station na hatujapata hata usaidizi yoyote serikali. Ulinzi hapa Nakuru imekuwa chini sana, watusaidie kabisa, kwa maana hata biashara zetu tunafunga mapema juu ya kuogopa. Biashara alikuwa anafanya huko, alikuwa makanika wa magari, akitoka kazini ndivyo aliuliwa. Wagukuyu wogiteri ukoretwo kihaneka maitho-ini ma maabitha borithi mitani ni kuma haria maabitha aya mahegekaga mugiko wa barabara hakuhi na kiara kia gutegeko gia Gioto dam site. Riu munene wa mbutu ya borithi na Ikuru agitumura kanua ria mbere iguru ria wikinayo uyu. We are going to crack on them from now going forward. We are going to dominate this area and ensure that these people do not come back. Usalama kama hakuna mahali, hakuna maendeleo inaweza endelea. Naomba tu wazidi kuendelea na hii kazi, watu saidie, watu support. Kwa sababu biashara mingi zinaharibika. Hata kwa hoteli hapa, ukienda kwa hoteli unapata chakula zinaharibika kwa sababu watu wanaogopa. Wameweka uoga kwa watu. Afunga biashara mapema juu ya kuogopa. Ulinzi ya area hii imekuwa chini sana. Watu wanasumbua wale wengine kwa mabiashara. Kama wewe umeweka kabiashara yako, wanaona wewe uko na kitu, una handle kila saa. Sasa hata tunafunga mapema juu ya kuogopa. Gerifotera Inoro TV kuma kaunti ya Nakuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Atongoria a ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro nĩ mathiĩte na mbere na kuorota thirikari, makiuga no ithiĩte na mbere na kũhũthĩra mbeũ njĩthĩ gũthaga thayũ makanitha-inĩ, oro ũndũ ũmwe na mĩcemanio ya ateti kũrĩa arĩa mathoga thayũ maraunĩrwo ritho. Oho makiuga mekweheria kwĩyenda nĩguo kũnyitanĩra na gũtigĩrĩra nĩ macagũra ũmwe wao ta mũng'ethanĩri wa President William Ruto gĩthurano-inĩ twerekeire. Ikua Wamboshi atinda agĩcera nao mũciĩ-inĩ wa Nairobi na hũndũka riboti ĩno. Marĩ kanitha-inĩ wa PCA Utawara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Embakasi ya irathĩro, atongoria a mũng'ethanĩro nĩ mathing'ĩrĩirie bata wao wa kũnyitanĩra hamwe nĩguo gũkanacagũra mũrirũkia wa bendera ũmwe ũrĩa ũkang'ethanĩra na President William Ruto gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte mwaka wa 2027. Sisi tuko hapa na wale wengine, tuketi hapo mbele tukubaliane, tutoe mtu mmoja ya kupambana na Ruto. Si ndio mnataka? We want to give you that assurance. Oho makiuga nĩ makagitĩra kura ciao gũtigĩrĩra nĩ maiyũkia ũtongoria hatarĩ kũrekereria kura kũiywo nĩ ang'ethanĩri ao. Nililinda mtihani na haikuibiwa. Utaiba kura zetu. Chukua kura, piga kura, linda kura yako. Vile tutalinda, tutaambiliana huko nje. Ihinda-inĩ rĩu atongoria nĩ morotete thirikari makiuga nĩ ĩrahũthĩra mbeũ njĩthĩ gũthoga thayũ wa ateti makanitha-inĩ na matũũra mangĩ marĩa marigicĩirie. You see the anger and the resistance and the pain that we saw yesterday. If I was in the security sector today, I would be very worried. Wananchi wamefika mahali, they are determined to face the tear gas, face the bullet and make a point. So, do the right thing. Marikia icera rĩao kanitha-inĩ, atongoria aya nĩ macerete itũũra-inĩ rĩrĩ na kũrĩa morĩtie mbeũ njĩthĩ kwĩyandĩkithia ta aikia kura nĩguo uge wao kaiguĩka kũhĩtũkĩra irebe. Tuko tayari kunyorosha nchi yetu kabisa, kwa sababu hawa ndugu zetu kazi imewashinda, ama namna gani? Na mnajua tuko tayari kufanya hiyo kazi, tuambatane pamoja, tuchukue kura, tupige kura, tuende mbele, tusaidiane ndugu zangu. Muthia makĩranĩra kwaramia hema ya ũteti na kũnyitanĩra na mwaho wa Linda Mwananchi nĩguo kũibaibia kĩondo kĩao gĩa kura ciao. Mwisho tumesema Babu Owino tukiwa kwake, mkiona Babu Owino na Sifuna muambie wao ni one term na sisi ni one.
Mnakubali tufanye pamoja na vijana wetu? Wangapi wanasema tushikane na Babu Owino na Sifuna? Atongoria aya nimeranĩire gũkanarehe mogarũrũku mangĩkaheo kanya. Sisi tunataka tupate nafasi. Tukipata serikali tulegeshe masomo ya bure ya primary school ambaye tulipewa na Rais Mwai Kibaki. Tunataka tukipata serikali masomo ya day secondary school ikuwe bila malipo. Atongoria aya agwatanĩra mũng'ethanĩro mehatĩte na kuga nĩ magatigĩrĩra nĩ matirĩrĩra na magitĩra kura ciao gũkanatigĩrĩra nĩ meheria President William Ruto gĩtĩ-inĩ gũkũmakĩranĩra gũthiĩ na mbere na gũkĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa kwaga kũgacĩrithia ũgitĩri. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ mũciĩ wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua Owaboshi. Nĩ ngatho Ikua. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũnini wa President Kithure Kindiki aigĩte kĩama kĩa UDA nĩ kĩharĩrĩirie na njĩra ĩgwete nĩguo kũiyũkia ũhotani iturwa-inĩ cia MCA wadi-inĩ ya Muminji na Evorura kaunti-inĩ ya Embu iria irathuranwo hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kĩrĩa gĩgatabanio wa kana tarĩki 26 mweri ũyũ. Agĩthiĩ na mbere na gũtera gĩturwa gĩake, Kindiki aigĩte ndarenderio guoya ihinda rĩa kinya o mũteti agakorwo akigirwo kabiro-inĩ kũringana na wĩra ũrĩa ahingĩirie mũingĩ. Ĩndĩ ti mĩario tu. Kate Muthoni no tũharĩrĩrie riboti ĩno. Ni noma si noma. Rĩrĩ ithurano nini cia wadi cia Muminji na Evorura gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa mbere ya Rũgongo itanyĩtwo gũtabanio wa kana tarĩki 26 mweri ũyũ. Mũnini wa President Kithure Kindiki nĩ ahũrĩte kambe mwena ũcio nĩguo gũtabania kambeini cia kũhũrĩra ndebe ahũranĩri a iturwa na kĩama kĩa UDA. Wale wananchi ambao watafanya uchaguzi mufanye kwa amani. Sisi ni nchi wacha Mungu. Tusichafuane kwa sababu ya maneno ya siasa. Siasa ikiisha Alhamisi, tutabaki tukiwa dada na ndugu, tukiwa waumini na tukiwa watu wa kumcha Mungu. Kindiki no athiĩte na mbere na kũria mũingĩ ndũgakorwo na wagagu amu gũtirĩ mũndũ ũkũmwenyenya kuma gĩturwa-inĩ gĩake. Mimi nataka hao viongozi, my brothers and sisters, tupoeshe joto ya siasa kidogo, kwa sababu siku ya campaign bado haijafika. So tusiweke gia ya juu, tuweke gia ya chini ndio tufanye maendeleo kwanza. Siku ya kampeni kifika, sisi ndio mafundi wa siasa. Hii maneno tutakoroga mpaka ingiane. Atongoria makumagarĩte Kindiki onao mahũthĩrĩte mweke wa kũmũtetera na kũmenereria atongoria a mwahũmwe wa ODM arĩa makoretwo makiuga marongorerie kwĩyũkia gĩturwa kĩa mũnini wa President. Mheshimiwa Umburu, unatukera. Ulisema ukiwa pale Mombasa tukazikia. Kwa nini urudie tena na tena na tena? Wacha kukera sisi. Tunajua ya kwamba kiti ya naibu wa rais haiko wazi. Kiti ya naibu wa rais, it is not vacant. Hii kiti ni yetu na nobody can. Kwa hivyo yule anataka mchezo ajaribu tu, tutapambana. Lakini hatuachilii hii kiti. Profesa ameonyesha hata sio deputy wa pande hii peke yake, tumemwona kila mahali Kenya. Wale ambao wanamezea hii kiti, nataka wajue ya kwamba sisi tuko tayari kulinda hii kiti ya naibu wa rais. Na namna ya kulinda ni kuunga mkono rais wetu William Ruto. Vile mambo yanaendelea saa hii, si ati watu wa ODM peke yao wanahitaji na wanataka na kumezea kiti yako mate. Ni wengi, si mmoja, ni wengi, wawili, watatu, wanne. Rua ndo wago ko mugetekera gitikithie. Kia deputy president mugetekera kithie. Deputy president wetu ni fire si fire. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ President William Ruto nĩonekete kũhoreria ũteti wa njatũkano ũrĩa ũrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Kiambu makĩria gatagatĩ ka ahũranĩri a gĩturwa kĩa ũgavana. Ũũ nĩ thutha wa ũteti gũthamaka igongona-inĩ rĩa gũkũngũĩra mĩaka 3 ya kanitha wa Jesus Compassion Ministry JCM kũrĩa President egwĩkinyĩtie na torĩa Mwangi wa Maina aratarĩria. President nĩ atiainĩirie ihoya rĩa gavana wa Kiambu rĩa kwenda maabitha a Kenha makorwo magĩkuithio mũrigo wa gũthũkangia indo cia endia a mĩkĩra-inĩ mwena wa Gĩthũrai.
Igogona ria gukungwira miaka 3 kuma riria kanitha wa Jesus Compassion Ministries JCM wambiriirio ricambicũrĩtwo nĩ njũkanĩro cia kĩũteti mũtugo ũrĩa ũthiĩte na mbere kwehĩrĩria kaunti-inĩ ya Kiambu. Asanteni. Ũteti ũyũ werekeirio kanitha-inĩ kũrĩa arũmĩrĩri monekete kwambanĩra njata ya no kugĩrĩria makĩria ya ũrĩa ũngĩ o rĩrĩa mũtongoria ũrĩa maranyita mbaru agwetwo. Na gavana wa Kiambu County na viongozi Mama Simba hapa. Mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩno akĩruta rĩtana rĩa mwanya kũrĩ atongoria a Kiambu. Ningetaka kuita kama mama this house to order. Viongozi wa kaunti hii waheshimiane na kila mtu afanye kazi yake. Mimi ndio mama kaunti, nitafanya kazi ya kaunti. Na kila mtu kazi aliomba amalize. Mwaka ujao wale wanataka viti, hata yule anataka kuwa mama kaunti, utakuja na maono na mimi nikuja na kazi. Tupimane nguvu wananchi wa Abue. Aikari a Kiambu maririkanĩtio atongoria a ihinda rĩrĩ kuona ũrugarĩ wa kĩũteti nduramahotithania gũkũrana atongoria arĩa maramereria mataiturwa na arĩa macikarĩire kwa ihinda rĩrĩ. Viongozi wa Kiambu nataka kuwafahamisha kwamba president wa Kenya anaitwa William Samoei Ruto. Governor wa Kiambu anaitwa Paul Kemani Wamatangi. Mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a onekete gũcindana na gavana Kimani Wamatangi gũtarĩria maũndũ marĩa thirikari ĩkinyanĩirie kaunti-inĩ ya Kiambu. Rais William Ruto asingekuwa tangatanga, angekuwa rais wa Kenya. Na mimi mama Alice Wamboi Ng'ang'a, mama Simba, nitaenda kila kona ya Kiambu County nikitafuta kiti cha governor. Na sasa your excellency, kazi sisi tunasukuma na hatuna maneno. The only thing we do is work na hatuna siasa mbovu. Kazi yetu ni tunataka maendeleo ionekane. Haya, asanteni sana, Mungu awabariki. Roho ndio hiyo. Kazi ndio hiyo. Ũteti wa gĩconoko nginya nyũmba-inĩ cia ihoero nĩguo ũcũngĩrĩirie President Ruto kũria atongoria a Kiambu kũnyihanyihia ũrugarĩ wa kĩũteti. Tuwe wangwana hasa wakati tuko kanisani. Na siasa vile nilisema tukiwa pale Gatondo zitajipanga tu, tusiwe na wasiwasi. Kila mtu vile bishop amesema auze maono yake na tusichukiane. Tusiwe na chuki. Tupendane sababu sisi wote ni wa familia moja, sisi ni wana Kiambu. Na usichoke kuja hapa. Siasa hii umeona hapa itaendelea. Itaendelea, lakini wote baadaye ni kukaa pamoja, kula pamoja kama watoto wa chumba moja. Siasa isitenganishe sisi. Nyinyi viongozi, sisi tuliochaguliwa na watu wa Kiambu kutoka MCA, wabunge, senator, governor, women rep na rais. Sisi ni wafanyikazi wa hawa watu wa Kiambu na wafanyikazi wa taifa letu la Kenya. Si ndio? Na kazi ya Kiambu ikiharibika, sisi ndio wakuulizwa. Oho president onekete guteaniria ihwe ria gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi ria kwenda ahuri a biacara a mikira-inĩ itũra-inĩ ria Githurai aria maranangĩirwo indo cio nĩ rũhonge rwa Kenha marĩho hathara. Kwa hiyo kwa ile stage inajengwa, your excellency, pale Githurai tunahitaji stage, we want it, we welcome it, we say thank you. Jambo tungependa tu kuuliza with respect, your excellency, jambo tu ningependa kuuliza kwa heshima. Pale Githurai, as much as we want the project and we support it and we support you, your excellency, on the project, lakini it does not cost anything for those gentlemen to come and sit with us na tunatafuta solution very easy, your excellency. Tunaweza kuhesabu hawa watu na tuseme kila mtu shilingi only 20,000 or 10,000 na watu wakae kama wamefurahia. So your excellency, that is the only request I would have, ya kwamba uite hao ndio waweze kuelewa, especially at this time. At this time, your excellency, let them be more sensitive. Kama imetokea shida pale Githurai, tusijaribu kulaumiana, to solve the problem sisi wote. Tusiseme ni fulani, sijui ni fulani, hapana. Sisi wote, mimi nataka niwaulize, kuna mtu ya upinzani kwa sisi wote hapa tuko hapa? Sisi ni watu wa serikali sisi wote. Si mimi ndio rais.
Si Wamatangi ni gavana wa UDA. Si Mama County ni wa UDA. Hamwe na uguo uteti wa githurano kia president ndunaga kwiyumiria. Atongoria a Kiambu makirira president unyiti mbaru githurano-ini turorete. Sisi ile agano ambalo tuliahidiana na wewe 2013 ya kwamba tutashikilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta miaka 10 na wewe tukushikilie miaka 10. Sisi hatujatoka kwa hilo agano ambalo tulikuahidia. President atigite shiringi milioni 8 kanitha-ini wa JCM akiranira ingi 3 o mwaka miaka-ini iri yukite hamwe na sheki ya kigina gya kugura mugunda wa kanitha uyu. Sababu mimi nimewaambia baba ametuacha broad base, sasa mimi nisisumbulie. Na nikaambia washirika wangu, niliwaambia sikuambia. Mimi niliwaambia kila mtu ako kwenye yako, lakini mimi baba aliniacha wapi? Hata juzi nilikuwa nimeenda nyumbani kutembea kule Kango. Kwa sababu tuliachwa hapa. Girifotera Inoro TV retwa yakwa ni Mwangi wa Maina. Thank you Mwangi. Tukomba wikiriro hanini nitugushoka tushokererie ndugathi kuraya. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 50k ya school fees can find you anywhere. 500k can hit your MMF anytime. 1 bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Paul Waiganjo. Mwaka wa 2026 ni wakuwe wakuigidia besha ciaku handu cingiciara ona ihenya. Nyahuru twina broti cia thogora wa 250, deposit ni 50, nayo balance urihe na mieri 6 na ni hamwe na marihi ma title fee. Twina mega open day mweri 7 mweri wa 3 mwaka uyu wa 2026. Oho twina ngondo kundu gugwitwo Juja Farm, Kamakis, Jos Kamala, Nyeri Shaka, Mai Mahio, Murang'a ona matu. Kwa uhoro makeria hura thimo namba 0721 077 077 kana utoshere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kurigania na TRM. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Ona nijo ni ukundigira gifai. Kai urahutirie ngai na moko, mundu wa ngai. Duma. Duma. Ni zati mandiki ndrona. Ndiki ndrona ni. Nĩ ngatho na tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ mũthikabu mũnene wa kanitha wa Anglican Jackson Ole Sapita nĩ orĩtie komishoni ya ithurano na mĩhaka IEBC kũhoreria ũteti ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Mũthikabu Sapita no amenereirie ũhũthĩri wa nyanake ũteti-inĩ akiuga mũtugo ũyũ ũngĩaga gũkorwo ũkĩrorwo wega ũgũthiĩ ũthũkĩtie bũrũri ona makĩria na nĩ ũraiga bũrũri hatĩka-inĩ ya gũkohabanĩrio na gũtharara. Mũtongoria ũyũ ahoete ateti kũhoria mĩhang'o ya ũteti na handũ ha ũteti mekĩrĩre gũtungata mũingĩ na gũtigĩrĩra atĩ nĩ mamũkĩra motungata ma bata kuma kũrĩ thirikari. Ni nafasi yao kujitokeza wazi kwa Wakenya kusema kile kinafanyika sasa si halali ama haikubaliki, na basi waanze kuona ni nini inafanyika. IEBC ndio inaweza pamoja na EACC kusema mikutano hizi ikiwa na furugu, basi wanaweza kudisqualify mtu kwa kuleta furugu. Sasa tumeingia culture ambayo hatujaona hapa awali ya watu wanaitwa goons, ambayo wanakombolewa na wanasiasa wa mirongo tofauti tofauti, na kila mrengo ina goons yake. Na nataka kutahadharisha Wakenya kwamba hawa ambayo tunawazoesha pesa ya fujo na furugu
Nje ya Haiti ilianza tu hivi. Wale walitrainiwa na mirengo za wanasiasa na basi ikawa shida na tishio kwa nchi mpaka nchi zingine na mataifa. Kugena kuni ati minista wa gitiri Kipchumba Murkomen aigite thayo na wiguano bururi-ini ni undu umwe hari maundu maria thirikari ikirire muno kuona riu bururi werekeire ihinda ria ithurano. Nikiti mukana murito kuri ateti aria marabanga ngui akiuga marenda kwiguna oene akiuga ruhonge rwa gitiri ni rwihariirie kung'ethanira na mundu wothe urathukia bururi. Mwandiki witu wa mohoro Njoki wa Mwangi ena riboti ino makiria. Nithaine wa Africa Inland taunine ya Kipkelion kaunti ya Kericho Minista wa ugiteri Kipchumba Murkomen akiruta mukana murito kuri ateti aria arauga maracungireria ngui bururi-ini magietha ngumo riri twerekeire ithurano mwaka ukite. Ningetaka kusisitiza ya kwamba tunaenda muda wa kufanya elections. Mimi nataka niseme kwamba idara ya usalama iko imara kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanaendelea kuishi kwa usalama. Minista uyu augite ruhonge rwa ugiteri bururi-ini rwi maitho na ni rwiharireirie kung'ethanira na ateti aya. Hatuwezi kukubali kwa njia yoyote mtu mwenye atachochea vita kati ya ndugu na ndugu, kati ya jirani, vita za ukabila, cheche za maneno ambayo inaleta malumbano. Sisi tumesema kwamba mtu yoyote mwenye atajihusisha na mambo hayo atachukuliwa hatua ya kisheria. Murkomen amenereirie ateti a mung'ethaniro akiuga matire na kioneki o giothe gia kuguna bururi na kuga niyo marakuwa ndogo ya guita maithori na kuga ni maafitha a borithi. The only challenge we feel and face as a country is insecurity caused by politicians ambao hawana sera, wanapanga vijana na goons wa kupeleka kwa mikutano, wanaenda kuleta vita kati ya ndugu na ndugu. Badala ya mtu ya kuitisha mkutano wake na kuenda kuuza sera, yeye anatembea na watu ambao ni watu wa kupiganisha watu na kupiga watu. Murkomen oretie ateti matafanie mishemanio ya thayo na kuhuraga riboti kuri maafitha a borithi mbere niguo makaheagwo ugiteri wa kuigana. Request politicians, wale walikuwa Kakamega jana, wale walikuwa Nyeri, wale wamekuwa Nairobi, nendeni mikutano kwa amani. Nenda mkutano, tutaweka polisi kwa hiyo mkutano. Dio ya Murkomen yukite riri ministry yake irorotwo ni guthoga mishemanio ya ateti a mung'ethaniro. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Njoki wa Mwangi. Negatho Njoki, abunge aria manyitaga thirikari mbaru matongoretio ni muikariri giti wa kamiti ya waki wa barabara. Mubunge uria noe mubunge wa gicigo kia Dia George Kariuki neteteire thirikari makiuga ni irakinyaniria ciraniro ciayo kuri muingi. Makiaria mari mwena wa Igembe ya muhuro kanitha-ini wa Kiengei EAPC abunge aya ni mamerereirie aria mari mung'ethaniro makiuga ni gutemarate a Kenya na muno akuma mwena wa Kirima. Oho no mokiriire aruna ao a ODM makiuga ona gutuika ni mekurithania wira gutire kindu manyitite megwitikira kurekia na muno giturwa kiria kia Professor Kithure Kindiki kia munini wa president. Andu aria mokite thirikari-ini magatucerera mamenye magiuka gwitia kiria twina kiria gi thirikari-ini kindu giothe twina kio tandu a Mount Kenya gutiri ona kimwe tukurekereria niguo gutire kindu ona kimwe tukurekereria moke no moke methe kiria mekuona na hau no ithuĩ tutikuoya ithuĩ tutiri andu a leftovers ithuĩ tuhana muruthi tuthiaga for the big game niguo focus yetu na kuungana kwetu, hiyo ndio nguvu yetu kama watu wa mlima, sababu wakati ambapo watu wa mlima tutaungana pamoja na tuongee kwa sauti moja, hiyo ndio itatufanya pia nasi tuweze kusikizwa, na pia kwa ile meza ya mazungumzo pia nasi tuwe katika hiyo meza.
Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Haya, Bragia, ira tole na andũ a Fahari Homes na maranjĩra ngũre nĩ wekire wega nĩ kũmatwara nyina wa Tabrinyo. Haya, ndatigire athiĩ site visit Kithioko. Ni kama mogakwa na maranjĩra atĩ nyina wa Tabrinyo aranyitithanirie broti 4 na aracigũra ciĩ nuthu ĩka. Kai, ateke, kayo ũcio nĩ umĩra Wow, na we nama. Haya, reke hũrĩa director wa Fahari Homes thimo wĩigue. Haya, nyina akambori nyuma moto mari. Okire na akire broti kadhaa na ile kore ya Kithioko. Na by the hari nacio digaru. Tena ikire hakuhĩ na barabara nene ya Thika Garissa Highway. Na by the sina nginya taito. Hora thimo 0704 000 Oka officine Eastern Bypass Igorowa Naivas Yakamakis Third Floor T7. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Na tukiingira thiini wa iharo cito ni ati arimu a mathukuru marutwo aria matari na uhoti wa kuona ni manjitie gikaro gia thiko 3 kaunti-ini ya Mombasa. Gikaro giki gitafanitio ni kiama gia kuramata mathako ma mathukuru maya na Ministry ya Githomo. Gikaro giki gikuhuthika kuongerera arimu aya umenyo wa kuramata arutwo aya hindi ya mathako na magathi itiganite. Mubango uyu ukoretwo ukiguna arutwo matari na uhoti wa kuona kuma mathukuru 84 bururi-ini. At the moment we have reached, we have trained 60 teachers, and today here in Likoni we'll be training more 18 teachers to make it 78. And later on we'll be moving to Kitui so that we can cover the northeastern region. In this program, ideally, we are building the capacity of teachers. We are training them on how to train goalball, blind football, and now we've introduced blind chess. Then after we train the teachers, we give them the necessary equipment for those sports so that they go there and train their students. We are here because of promoting access to play for the visually impaired. We're running a program called Tucheze Pia, a program that entails stitching, hand stitching sound balls, meaning we put the bells inside the balls so that the balls make a sound. Na tugithina mbere ni ati thukuru wa St Christopher's ni urikitie meharĩria ma guthangania macindano matiganite magikiro gia kaunti kuria mathukuru ma Ndukiumbe maria makahanika tariki 7 mweri ukite mwena wa Nanyuki kaunti ni ya Laikipia. St Christopher's igathangania macindano maya ngwatanĩro-inĩ ya Three Rivers mamwe ma mathako maria athaki makanyita itemine ni gwitubira uria kuretwo ugicungiriria athaki aingi mbĩtĩka-inĩ ici muthako wa ikabu, cheese, taekwondo oro hamwe na muvira wa maguru na imwana na iritu mbĩtĩka-inĩ iria ikahuthika kwendia uthaka no gemwa runyanja rwa Olpajeta. Kuona magana ma athaki ni meyandĩkithĩtie na itanya ria gwikinyia mwena ucio. The owner of the car with the number plate KCA. Kwa sana.
the competition is going to be very healthy, and also the coaches are responding very well according to the registration and also entry of the teams, and also the kids are also doing their preparation and also training. So far so good. The coordination is very well. The response and the outcome is very well. All the team coaches, the team coaches, the swimmers, and all the participants are very ready and eagerly awaiting to see you guys come, and we have a healthy competition because we want to nurture the talents of the young ones and see them become athletes of tomorrow. And we guarantee you that parents, learners, teachers, coaches from all over, that Three Rivers is a place to be. The security of the players is ensured in terms of their physical wellness and everything else. Hai hari mathako macio mothe maikabu ma chess na taekwondo tukamendithiria hotani hau no tũkorwo tũgĩkĩra gatirumo mohoro maitũ ma thaa ĩmwe mangĩ nĩwona cihanda wega thaa 3 nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wakarĩra Wanyũtũ mũtaũri na njĩra ya ciĩko nĩ Liz Wangari.